Karom don marle tum Facebook pen datang kalong bonale tum chini ma. Senon ke ong dung tum Facebook pen lok tangka ka palong tum tatulo. Sita mel tum chini tum de tum dolang. Ka chini tum dolo pon da ka chini tum dolang. La se ke ong dung tum ke Facebook pen lok tangka palong bon ta tum malong chini ne tum do. La se pini bang ke Facebook pen koson sil tum tangka ka palong jima. La bang so pethak le tum cha thanam na. La se la bang so cha thanam de prang na tum phan si ka chon ri kang tum bang ke kang hon pen nala ni di channel bang tum subscribe vek tha la hello ase Facebook pen tum tangka che palong ji pulo tang te nala tum ke claim cheng nang ye bang ke lalo non nala tum use bomb hala abang pen kali mate profile pen bang kali ke nang ji pulo tang te nala tum hala Facebook along dodo page pu la senal tum bang page ing punang ji la sela bang so page ing punang po chok lim lo pulo tang te nala tum bang video upload nang po video bang se jasmer upload ni kape upload me se da me jasmer bang video bang se upload nang po Asenala tum video ka upload nang je bang ke minute kan lo minute ke thom dan abat nang video ki ding bang minute ke thom ana chok la pen dingong meong seta minute ke thom dan zoom jedet nang po aki zoom bolo tang ta aki zoom le upload seta chok seta me la ke hala dang mo hala kala kha ho bang la kha pon pedet po seta me minute ke thom me abat lo bote la kha pon po la lo ke nang so da bang ke ase minute ke thom me abat nang ji la pen ke hala monetize pudo isi hala tangka ke long ke cheng je di ho la monetize long yi pulo tang te nal tu mala likes la pen followers pudo do la page long ke nali page bang kon ma ke like la pen bang kon ma followers si like de bang ke la kha ke det lo followers bang si la khai po la si nali page long followers bang ke bang suri cap do nang yi made 10,000 followers do nang ji la ke Facebook long ke long prap o ni li ta me long prap ji na son lo je thek long la si followers jong si bang suri cap do lo pulo tang te nang liang ke monetize long po la se hala bang so monetize long je phana bang ke nang le video bang ke la po upload bom nang ko ma di ho lo la minute ke thom bena bar a video upload bom nang po kep ing koi thong kep la son upload bom nang po video bang la pen ke hala ke lang atu ma bang ke lang atu bang la so video long minute isi pen abat an lang nang ji hala da ke di minute isi pen abat lang ni la 20 second atau 30 second lang cho da bang ke la ke thang da kali la bang ke lakha pon pelo la pen ke mo hala por hu da bang pulo tang te nang li 10,000 followers do nang po la pen ke hala bang ke hala watch time bolo hala bang ke 30,000 hours nang ji 30,000 hours nang ji la lo pulo tang te nang li monetize long po la ta chiklo jon niang bong chiklo jon mane 60 days ang bong si la so ala criteria bang cepa pleng nang po se joy o Facebook long kan tin ta use akoi li tum la lang le ta me la puing doi bom mata tek log ji la sa ala content mata video bang permission sen te la lo la se nili page bang ke non lang lo pulo tang te kon lo ho nili lang la nili page bang ke 11,000 pen abat lo jo la pen non nili la nili monetize bang apa klai po kon lo ho la akili rai gue bang ke jo la hai ala lir cocoran ke nili ka monetize long side lo mate like ke monetize long lo mate tangka bang nang le bom lo lang bang do lo pulo tang te tan lo ma lang bang doi lang sita lai lo la si pudam lo pulo tang te il tu malong user do pic Facebook la pena page ta do pic bon le tum la high claim kle la monetize long je fan claim kle la si le tum Facebook ke use pen ta le cepat do nang ke ong do ngatum la kapre mesen a video do la pen lang bang do pic a video do ke share bang log si bang suri so se kwan an atum ne ke share do seta me lahai bang ale de ti to malo athe pipot ma la monetize na bang kama tha daw de la isie halanal tuma criteria hu pe pleng de ti polo la si la bang so bu tha na le tum jong se kenang sap pulute nili kenang khanik bom ji la pe hala nili phan jong si nang tum kopina kenang sap do pulute de nang kar jui do pulutang te hala nili Facebook page long ala WhatsApp number ki pido hadak le na tum mar juta me nili kai ke por ta me na tum han ke than ji phan mate nili thek an nga than ji phan ta me chi sigding chi do la pen le tum che tham se roi bom lo nang Masih kenang je bang kalau cerap seroi nang ji lapen ke itu tum Facebook use page oi jera akan do kami kali seda inut bahai ni tum kenang so tum ke tek sera tum Facebook pen tum ale cepalong na YouTube pen dat kali pudam lo kalau tang te Facebook lo masih tangka ke ong nan tum cini kha nyili ta klemik bom lo samai kuan ma ke long ke nar junang ne lo la ke moi tum cethan bom na lalu Facebook ala YouTube pen tang ke long kuan ma ke ong Facebook long masih ong lah la bang tum chini nang ji la pen un an ke bor i tha na le tum setame si klem dam na le tum tau bang tum lok le lai ki klem nang ke le tum kar bi ta klem nang ji la se jasmet ni le pa chini kang tum la si kai ke mata ni li ke
nal tum ben chat han chimung yu phan si ning hang a pot si nal tum nyong si kenang sot pulo nante nang bir tai tami la lo la pen ni le phan tami kang hon pen puthap chu ning ri thil thot lo nili page kali lo hala nili page tami follow dam tha Facebook long la pen ke la YouTube channel lo bang dal tum subscribe vek tha kadoi na chu ning ri le thot lo la lo se Facebook tam pen tami tum tangka chapalong nang se pini video bang kala am vet lo se ke bang ilang por tum chat han non bom nang la pen na tum non comment long le pitame komen along le kopi makan nang sot tami ni le nang than no bom ye si kado ko we tami la pon ve lo ka dong